malalar ko wech yan je katit yan je karoch ko nei tingach go dorodorien la karoch yang go la kana roja go meti ka meda wayar la lat ka je rol ka wayan tiri ma gwe kon ga taka ka lo ya kon dial da pa ka kon human dial ago ba ka follow lar ka jetit ka go wech bata ka ruich ti laro kon bana generation to generation bana reza go ka ken yenei ti eldere kenei ti dit la ja laro kon bana ro shanga go amana gad kon baba nena ken ka ba follow la de nei ti dit waje wo brama jal ka jale la lara ken ko tele human mo pos ko puch bad mo gor kona dina shema go abi ye kon bi ko kaj koro rai society ka dan ki rai community ka dan daja lar kon o kona binai ador mo go ka binai rai yana na ka respect ka binai rai yana na ka shiyam mo go malar kona chi koro dan biling ka chi koro bi respect ka chi koro dan bimok ma da kona dak an community dan kada kona dak an way dan kada kona nyodoru wan o chi ko kona ite dong luzro ke care koro ke nogro nogo la lat ka me kon doru chana ro dan no ka chana ro respect chana ro yena go ka society no kon amu go ko kon ko go ka generation anda pira dan kada kon mala ni re yandiar mala bene lwa kok chiangoi ajala tako bataka kwai to go ti pias kareinas ti dongrun ba wech michi neiti dide tarai dian michi ko su kon human be ka we bad way en ngie ka gat ajala tane ko dor ba lobom ko dor neiti tan yam dien ke leader ke doctor ke advisor ke creative ne yen wejo mo mwana neiti right which awo kono chanoro los chanoro yen ne kamete kamede rule mede doro gwor ko human ke le go ba agree ka dwar yes na mebne lat ka tasloida ka happiness da chiango yen dong de ne lia ka je doro ko kon dial gui koro magui yarol ka wana na mabiel ti million gui karo ka society ne ken o society me yen karogo ashan karogo los karodian te ti jek la karedian nyos ka yen doro go bia go ka baye respect doro kom amen nyu diane e wen chen yen rogo rai community ka dun rai country ka dun kama ne gad kun baben follow go bangaji kondor ki elder ko man ko gwana ko kieno wech kon generation mi ben ka e ka wo be wech be ngach ne ka dul man kien kana gwana kien ka ne ka society ne ka dul gora ne ka shune ba ngaje kana wo man ko ka gwana ko kie wech yan ka jedi agwana ko kana man ko so toro ba ka wech a young generation 19, 21, 22, 17, 18 akwa tong na pen ba chang jen 5 year old chiang rel je ka katit ngan chalar advice chien ba waka kwi wech te ka magura balar kon taman chika mandia kon taman rain wari tara maka feeling da tara maka share konne te shiro ben lasko go mete ka mutwok rain wari kirara ben kwanya la leader karo konogran ka wech kia konogran ko go dor mutisin
mi chaji daba wana mo e shigwana shop karya wen wech ruech leader kwan korokoro ka kwan ka kekus me chinene robalasin bume mi shang chirana disay wo der jien der takenyin ku der walat la loja donga wa ka wenye te ka menyoro sin darari derit ko tire dunga afrika la na dol wun mga yo weje sharewe kana shep mga yo e weje sharewe e nyal ki dol da ka ta gwa da kana ta gwa meeting ne tarol ko wej roji yo we chong pala ka ne taro kana de la goro me te ka mi jeng la ro wich de solve di ko la kana goro ne ideal da na shenga tas loy da loy na tes da na ra los ko wej me tes loy kun no kos yem gola be reidun bad wej me log yoro dun chema ko chati reidun te ka tum wanti channeling for example ne ko bible God Israel me lo koro pal ka no kud gweine chukos ka panich ala wo ka no kore te baka kama ana me baka nak 300 men te warrior big liu te gwe ka te shada for the gune to kom ko wodi focus ka panich ke we jiega lat kana korodi malane to wana roi ka wo kon me ko kon dur arana ngai ne dora ko rangi dede ko jin me jinar mol e felle me ko ngi do badar etika level na ne intelligent we model nga je human mala te ko wech binaro din respect shi we human is agak ta ko tilat ka tijak ban na we yerol ka wai na me waka wanyam ni dumi dide bi nga je wo wech dir la ne je di ko wole de wech la sharika manas ko wanas ko la gorno ne to lo di na kates akai shenga goa ne ro guje goa la ne to wanna fight la da na ko ne te shi borwa kenyan wech mi shang chi dor ne rai wech chang dare ignore bi goro be dorit ko no go ne kun de ke shenga goa da lo dien tes dara mala na nyen ke rol ka wai na ma kana busy tela na tam ka rodin we dwel goro do we la do we wear jin busy telita kwa won nok dan ka loy wech jan go yanta na ro ka pa binne chi no grach tara no grach ramadan na pare ne ke kan ka marwal ne amde ne me kwa dafa bat ko weje puj me chata karek la ti ko kwai to kwan ko ska ko de riego mo de so de ka de nation de retro na di ka de kan rodian advice de baben ko pon kien bi jay ka dong ba jay mala da je wo take advice me bakam tan dan kon man watan wana tina puch watan wan kontin kon ngare man sienta se weje ma chola ban ku bara ku inai barwach jo show me chawotin pan kanya mambalaria kon chwana ro jaj ro man siengara mamago meteka nei dangra utgak they involve, they enjoy, share my life, share my character. Mala guru ne dial belodian betes. Show nyamanda na nyiyen chawotin pan kaja. Mechiga ko kejamo comment ka yen dial de yen ka wich. Ngara mo rajidi. Ka comment te goara ka show. Dara na ngajo nye fini ngumi chagor kechu chagor la wo na go wo da na ta kuri ki chagor la wo da na ta ke peace I think dia ga jak ke dong chia ga jak ngan shi ngara mala ro yor kur mo kuilo lenga na me go shi ngan gwandaf shi ngan gwan guere ka shi ngan wada da wam ke riek jaga Kashian mada dawa kere jaga no ko me jin rame real human me acha ko kus la luego friendu chang bela lok la joge na me chagwa mi dor be jo na me dor kami chuang bi jo chuang yes
jen chana ka family chang me win mon che jiek ne family dum blood dong jen de jen grun ko fale fure mala da je man ala nyen chona tri kar ka ti chen ta se ne me ko pi de man nyal kan me ta ga ngang no me ka nyam dong te ko gore ka mangu no kama ta ne ka no da America me kan me ta sin Quran te ka ta na da fuch te lat ka ne je job wo ka ta kor wuni chicken jek but kon man ta man te ka kel ma gore ba lar kon chia dwara wo man no ga chawdu dera ta ka mala da kor shaw mata yen duel ala shek powero agwan dong mati duel yene wut mata yen duel me chang ta yen dor kele chia kwen ke $1 billion ai cha nga je win mon la ti ka le bolu be nga je wut ba wo jin ti ka power gwa du me chung ti ne chang na men wut again head of family take authority ka everything chang bala mu da ti ka power as a virgin woman ka human la ti power be nga je mata yen dor mo le bolu ti se na le bolu din mala da je wo mi jin shek min intelligent bi nga je wo power ma ti kel yene wuda puch mi te ka ra mi shi bandoru ate ka mi je mu sha ballat ka chawdu fine wo bi family bi ko nyur kel mala lar ko wut ya da ma succeed ka rode ate le shi kore so yandi al biara partak biara support ka biara partak te ka ti dong de lada man ka ti dong de lada wune mi shi shek bandoru pu je te ka ma be bala da jek ka chawdu as a woman iri chawdu je ko holon ala da man ko ngan shek ka shek na me diri ta ka miridi Joshua do tama nuare ala wo life can education chama shi wo banata kore kor wuni tam wuni ti shita duel ke wut kon dang mi chia pap yene wut e chia dak e chia tene ko run baro ki run bakel jor wudo ma tele ye future ka le nyok chang ta yen ka ga tikis tele ye future e nyok hel future run wo ba ke ka ta yen ka gat me ku ka support again connection dun nien telephone de yaro yene je te ka modong malad yene wi mon come on to talk te ngadra wo tik du te ko kos je te mor ye te gur ka chi te chi ka chi te gado ko siang ngadra chi da fight ko ru de mi chi dak ke 20 year mu kuje no wo chi lo ne di mu kuje no wo chi lo ba ga di yen gad ku ko ran mi chi dak chi la ngu du ko e jin ngu me chanda ko e wor ngu ne share ke tikda yes god ka man no ko ke da ka support pega wo be yo gan ka las ka kan wo shi ba ga di mete ka loy der wo man ga ngai ba ga di e chang ya ko be bim bor ke shem dong ko defend we ben ka jinu fin ngai ko na go mi dak ye ne wut ja yi che bi ba ga di me wut ma da lo ja cha wo na ka ko da mo ji chan support pa lu ko da bless go la de tin be ker go run wang be ka je ka gad ka ke jo to mala da je chia mare kon ta ma nuare chi live wo diri nyimor nak ke kuyuda ne dong chi atake ke telo bi charo wo jindir wo dwel gora ki meta ka tin ken yo diro let ka bisna ne ti bi gad ku lo nang niam ka ke ko mi shem ke la support ba maka ma gad ku as long gad ku ke elsi ka jin elsi radian dere lo man dien ka gwandien dere lo char man dong da gad ku lo dien tes wimon kon ya education can a business go life ya men ta man bu yen ka ken West Africa East Africa women fight ka business wimon ko wo mi ko wan ken yo brama ka pi jal wimon ci live go dere nyimon nak ke wun mi shata kel antama mu ku nyimon nak ka ken juju ne te yebenti ere natin yara me wuda mo me sia dag na ko run sien toro da wo ka je ki wo ka gad ku wo ka wun me sia dag chala wo kwen ko ram ni sia dag yana je
xia to no korun ma xia thok la wo chi yale la ngot kai ma ba wolat ka tek do mo e tek de ma bu lolat ka tek du mo e tek du e tek du ngan lago soro way noore lago la mate ka malat ka kuiman lago ro diri janga jigwawo ngan ngan gwalle ngadu mate mako na advice ka jakon man dara gwawo azu jin wut diri abidi cheka tawo ne tendo ngai ka jewo community mate ka man ti luwe kara ko kwara advice la mocha kata lago la shianga me yelek ko chale ngi jin wolene te dugoro wo bi shen ngan shengan your problem ka wal la di respect la le de me ko kuida logro yelek mata yen ka yaldere la gaduna me lugeje jin shi wote no warta nogo ko mi shi da gwite ka malat ke aman ki malat ke no ware mi serious la bi ka target ka kone lago shen wun mi shiro da lus yana lodo wun mi shiro da lut yana lodo ala target da le ka public ga sham roja na ka roja be ben ban kwes ba yalle community ga dun lu ga gadun lago ko jilla ro agori show dial telo kon case kono ji reason na dolo nga rai public bi nga pe no ku di tiak ba e what reason de yeshwa le community kona attack je but the respect ba la ka le community lago ci tel bo dor ko wala wo deri man win to kon deri ka respect ni nyer ban tiaw ci ko kos ni man ban tiaw ci ko kos lago nga me chana ka le ka ye ko targa du cha tu mai kanga menteri akam gar we dol kare ma shar she ko ska je enough jin ne to tel bodor shen gor ni al mun ya ja ka media kana la ma cross ababan tiu quest ki abale community quest e she ki wut chiang te lo jam yam shen gor ram te le ye ki se go wo bram shek me da nyemor ki shen shi nyemor ene shek wi mon makana je lar me je dar ye di respect lago jin shira jag biya kwet ka public jin politique la ko dia ka je kam gara dol kanere ma char che suk mu de ko dia ka public jin ngan mala da je kon man chagwa o dong ram ni mor wun mi sia dak na korun telephone ko dong de rona general ram mi chalo wokwa I know Lloyd la gaga but wood maloga jin chile mot e bi shek mi chawo gor ka chielok I don't know kataman ko ngan me ngan logut wuda model lo na ko gor shek babul shek da banai o ka yor finkel ko lo ngan tele jealousy koran me jin lokrano amudir wol mud ala wo bi lo ta jealousy kora no ma bi wo move on ka tegdu e ko bi jogo lo ne lo wi ara jege shek wuda ma tele me dong dir wala ne me dong da ga ko wajagru win mon tena ran bo mi sha ta kariyam ka shala move on ka tigde kuji wora mi we wada burun gadami kana gadu duka bilat mi dong ti ka ngis der ye dil ngaje wo gada ta ji
kana ga da shala wada tang ma I know jealous reason but she ga la te jealous she ga ban ga na jepe she ga ban ga na jepe nya wut okay dir te jealous ko mu du ko shiwa ko no ko chawdu but wut mi jin ba nya penyo ma telephone ko dir she mo dong dir yo gor abi goro bi nak ka wal shalat diaga tri ala seitana ala wingmon la le de dor la wi man kana ne ben kaji akan ne riak da ne jak kana na lo kaji la wi mu de goa ko ma la da mi je ko mo da jal wi mon te la riak mi je ko ka pam li da ka gat ka ma a kwa continue yago ria da na me e chum man she na go ro ba ka kisne kinne ti she kinne ti she na go ro ba ta sa ngala na ka no de na advice na mabarit kan marwach jo ka ti chetri maro lain bol kwa bariat ko ngan me chaw ka show pan ka je ka mate ka mi jeng la roba the same thing ma dong wa nen ka ngarun ana ra dara luak men go ra de advice nyepuga sister nyepuga an kwa jeje ko show mataran ka show ka chiwa ha shi comment mala nga ke jene to ko ramo me sha comment dong malat ka ramo mu ngan chawa ka show nya yena jin nyopu ko ngan ko jeje le ngane show do nyopu ko ke dong le ngane show da I know doran ke ga me sha banen ka western wall ka kon man kan man ne ka Afrika mekan man ne ka Afrika ngan men chwa le shodu ko je nyopu ko kon man ka society wo bata chunga chagwa charmoru mate ka mawalat shudwal ko bi luak ko ran ko jeji de je luak ko ta kon ka public malada je makan man ne Afrika medan michi nyak michi ka nyin tar ka chawdien ai shanga nyimor sha wi ka bi olok la ter ko ra korode michi ga jang nyen ga kana ko la re jinke rieda ma ko shenge chawo ko show nya yena sha comment ramadong bo okay nya yen te ro chi nya fini cha comment yes ngana ngan shek shara ke ye de advice mti ga mi chanen mi chang che ye jakor a cha nya yena kane nyadak ko te mi chang cha ga jagala o ta ko kor kaman burjok diri nyeke chienda mo waka sai de ba chuong kwi nga ka ke diri nyeke why ko ka kanai te dong cha burjok cha ma da kan cher ka nyak so kisne mi te kis ma goro brodo in bolton dia dil go jago te kin te rodo in bolton ke kin ti chirodo da in bolton nyadak ne nya yena me chang chigorum kokor deri nyeke kia de la wonyor de luko man tar ko de wajaji yo me burjok ja dakana nya dang wal ja lo mu bo na ke nya yen ka chiga dang na korun de la wajaji ne te dina wala ko community o kanya nya da ke gat ka na me shi me da yana ter ko wud mi chi dak e wud run ba kel ti chi wa de lar nya dakana e chi lo move on ba burjok te ke human right o der lo move on they were discussing on it did me show out of control ko chinar lim dong de ne te did ko nyursen dong de nya dak lo je jina jin chi move on ka tek do burjok me move on ka tek da lip ya malo wura move on ka tek do man mi chang je ka ko hienda wa kam din law bara moy sai te ri nyaka nyopu ko ye chudu cha kek aso ko kon man kon kwikora kangara no ko je jala lo de ma baba ro itina na me wo cha wa comment pan ka je kana wo man mi cha mi jieng nen ba
dena lu kon dia lan ran dera lu mun no lu ka nyamar I don't know case an chanane comment e comment rola me an tema case me ne pan ka jama dong tyak yana na dong de ro chu na gena nya yena ka case yo me cha wulu dong ne case nya dak kana burjok awana mo shimut wok shirala kama shakal mission gyo ko ji amado wadobra me ko babata kor ke je siada moko jarma jenje pugo me ti ke chawdu na mate yan ka problem e chala tage shiemo dong chala wogor metere koru e yango guru me guri shiko cara damat kor ko kondial ko kon gumene kisne e chama damor khi chama nyimor mi che chawda ban pin che ban pin cái chị cháu đó nó move on cái tiệc đấy nhưng mà me we nya mi wa tek der ya la redor ko der ya jo nya mara jina me banya fini wut so telephone ko bi nya na bi wa tek cha mo kon ko lawon ta ma ko western world ko court ka law ro la me wut shek mi chi wut jo ko shene gor lo amot ka no da america la wa mi chi la re no eno cha pos ka force shego ma ya bu pos ka force no wudum kama na wud mi cha wa shego ma shene gor lo komot ayang binyen ba beta ko rabra moy ka mach me shi chom na ko lo ka kot ba jodwer po folo kot western world ka wai ne ka ko nuari me cha wulugu yo ma dwer shi ngan ye fina for example wun me cha lok ai cha joge shi na gor shi nai dak na ko run di run dok chamu bon ya lo ta na ka boyfriend madam ala net intelligent me cha describe ko ngon me cha wut me cha lok ko logo ba lo happy and an evil ko mo wana ben ka judgment mi che ji lok ngu de lo ngot ko ma ko me shira da lo je che ko lo do test ka jam so ma aga like that and an evil logo would mo ba lo happy logo would mo ba lo succeed logo would mo be live ba lo go logo not go no would mo li wishar why kama login ko jina as a human being me intelligent bro du jaj karodu te men donga kane no la ro na me doru bro do ngai karo adu na me dara doru ke da doru ko bro do ngai wo me ag like this there evil ke da evil ko wun mi sha lok kana ngai de la ro aliu karot aliu wishar chino gorba tane ke sheng me beloy the test aliu ni no ngana wa ta ka shaw beloy the test bada gwaja da angan evil goro but a good life in one barami chine toy but ya forget what ne ka gat e shena da la mo but die ka root you're evil if you do that sometimes tan you manage a dor ken ngach ala ngaja dor ngan ye finu mon me de la run dor la ngaja dor na ko ra kana no lara kala ngaja me de wala ro jin evil kana no lara ni ko me ko we wa describe ne ko we wa judge ke Siak metaka high level makora belief chada fight kor wuda mecha logo jan siak makora value kakora respect ka ngadro tek dut oxygen te ko kos chigat ko den action kashira da moy bor ko nyedila agent intelligent beautiful angaji je e shema jen wuda ma e kwan ke million ya la be divorce wala der do spoil fuck ko di lo kwan run in day in minute in data ko sheb mga fraud chada fight ko wuda wun me che nora arga lab de yanda ko wala fine I know we more la tiko der chawdu je go mudda ko kona but sheb mga fraud sha ko kneel down na be wood back no
So for the advice, Ramadan channel cho comment. Tirama wa ka jajan tame chicken go. Kon man worry tandan shilai bia wo benaran nak kor wune. Wuderi siang na ganta ma fine kadara wo ko na run. Angala loser. Ko yo wi nyana bo nak bo ka se jerol ka waina. Wuden chirana ka jaba jal free ngadila. Ba ko kwan kaman wal kamandang die e jin kita problem. Ko wi ranu na gad ko ngabe ko lorom. Angabe ko lorom. Telara. So she gad ko laskaris. Ka tek du she laskaris. Ko dong mi she fol free wude mo. Dere ro la je kun madam. Ting. Awo wi ranu na kor wuda. Ka kwi wuda. Ko kona ngaje wuna African ka culture ta kontin. A chang ta yana duel kal ga chi liu wala ko na madong run. So tek du. Biye wo yar. Karama jel ga shoga daro. No. I know jealous it is in we wanna laugh. But laugh me shuko we branak. Ngay ne shi laugh. Ko iza bajanak ya branak. Ya we ben karama single mother mata gad. Jin ti ka gad. Ajen we yana matanas. Right now, I'm going to go show. I'm going to go I'm going to bango. Ramadong jin meti ka gade jira ma single mother jin man gan ka gwandin. Chia char no ela do wa me copy ko road. Ku jini rama bi wode dong e wun me geng, dong e wun me nag dong e wun me jel gare ka gwade. Chia wode ka road u shem chi do ru ga shi wunu nong tin la wona jirar ku yo ba e wona go tele to witin bi gad ku ban kam to. Ramadong la dino bi gad ku happen din bi la mia. Te ganku e shenga bomo wana gortindir we shen be choptin anta gadi tiene shenga na bula wana gorbul shen buwa ko ngoro le me te man bai set up ne Facebook me dating Facebook te kana ya naktin te ne de gon ne kan dating bi ata ka de ne am Facebook me ya charan ja ka Facebook ne wa ka de te ka man shi gon tin te charo set now to ka fake love te gor ka mara mo don kujino organ traffic gore organ nas de je fel ta ke yo ngan ra mo gore ko na fuja ba je marriage tomorrow chinalu izar woni je lu ten gore ko man che mo dong ra mo kela wun mo dong kela ajan go yana roll western world ti jaida wo ring na wi chare wona gurban man go wi to wan yentin yenori gor ya rotu gor yan rodun yan wore ko bu me wo ta wunan wore bran siak let ka do dong be na ka chang da res okay ban man balat ala fo nya chalat ke ku nyopu ka ngan ko jeji nyama ma de lare azo ko kon nyerwich keza me nani ke jelo e shi me dere chop bu gwandan na gadjal e biokus ke kiss amadu here ke kiss kam do yene nyamo mi chang cha kwa kam do ni nya yen kam mi ku support na friend gora wi mon cha la ro la rana li na nyamde nyamo yang jiga jakor tar ko chaw den dir ri nake so balare dong video do biya go chi jen my friend kam ne nya dab she my friend advice nya dang man de la jen ti ka gat an kan ma right thing and kezama mu ma cha la na ko run ti chuwa lu ga ji che nyamar jen ti ka gat rom burjuak bo mi chi adak na ko run ti chuwa kali tam ko dong bro do las karis le li nyimor dang da nyimor ba ko ki wech bi ala wote gam ni nya yena bi ala wote ko bi ala wote ka problem ni don't do that jinti gat ya miamdo